Kapten keluarga Enggeles Taur Kapanggung Aben Sudiman panyabis kaula sasarngan kasalaan nyuun sa ngatoran kaseneng lagi Sofi Surabana bulaliki liran Duh Panika family Haji Umar Jebel pada lompolo Patika pabeli kita son
eko cale bapak kale nape boleh ibu Rawi Haji Umar aja musai lah iya marah yodik lah maksa atau kara kiri beri resana atau kara kiri beri derem cek sesengko pamunyi kasih gini sang budak teroki ya kasih raja cek juri ya aduh boy mau nyinah maksud tua Kong langkong jika dito geding si ampun gak biasa iki geding puspa warno si kedima jika dito ampun tak asarengan kerawitan family indah tentuipun seserengan siap kanggo melepor para ajunan stage kong langkong pembukaan pertama jika dito di hajatan alias jika dito Syekh Haja Bapak Ahmad Sandi Haji Minangkah Bapak Galibun Juluan Lau ya Pak Dilebak Galibun Ahmad Sandi Haji tanpa epon Ibu Ruya Asrengan juga tak ketinggalan jika ditode si sepuh Minangkah Bapak Galibun sepuh beten gola tak bongkar-kira hormat juga hanya ona sambungan doa sebab nikah si anom ampun semakin teka hajat melaksanakan hajatan madeteng sekancah family indah asrengan son epon keagungan epon Bapak Galibun San Haji alias Andi Natibi lagi nikah saya juga Ramayana syuting nikah ampun ipadeteng si Pak Rodi Rosuh tirulis batu putih kok langkong ason Andi Natibi tandena Andi Natibi mulai bila aja mulai lambut dah masa raya iya kok burungnya ding-dingi maski kok langkung gi tak ketinggalan badan gaule ka atur iki ka itu dia Bapak Galibun sepuh langkung Bapak Haji Umar tak ketinggalan Ibu Haja Hoseimah Ki Isna juga tak ketinggalan Ibu Asmina saya juga beda imam ka atur juga de Seriani Minangkah ki ka dinto juga si bedeneng ka dinto kesetujana kong langkong Pak Galibun Asnawi Minangkah kika dito Pak Syarek tak katigalen Minangkah Pak Galibun Asnawi aing merah tanto epon Pak Galibun Bulaan juga tak katigalen kong langkong Bapak Hartono tanto epon Sila Hartono se ekoca dika portal Madura Hartono beda Dresono juga tak ketinggalan Juragan Buah saya juga setuju saya beda dengan elapeng beten kau udah nyon maaf sapora tak bisa nyambut satu persatu kong langkong hi jika si beda terop setuju lah si malar restor malares setuju tamui kadisa juga beten kau udah nyon pengapora juga de reng sepo beten kau udah jika dito minangka guru beten kau udah juga hi jika setika lekius reng sepo
Ring juga nih setuju para sepuh hanom sebutan kalau mau jadi kong langkong baik laki juga bini anyono sambungan doa juga melar moga kerja epon alias pembukaan si malam pertama kadito jadi lancar epon jeje selamat tak mangki alangan rintangan pan ponapan amin Allahumma amin. Tiba saatnya malam pesta spektakuler 2025 bersama Family Indah di kediaman Bapak Kades San Haji. Ketika sang surya mulai bersemi dalam beradanya perlahan tirai, malam pun mulai menyelimuti alam maya pada ini, sehingga sunyi pun merapat kuno dengan cerita suka dan duka pasti terhayut di dalamnya. Karena kami saat ini bersama kerawitan Family Indah dan presiden cantik itu dia Ning Sofi sedang dicili bersama Seta Fiber Ning Ida Kendil diundang langsung oleh Sepul aja Bapak Kadesan Haji Juran Laut bersama Ibu Rara dan diabadikan oleh sorotan kamera Seta Rodero Rama Yana. Hidup adalah perjalanan yang panjang, tentunya penuh dengan cerita. Kenapa ada cerita? Karena kadang-kala banyak orang yang tidak percaya atas kemampuan seseorang. Mulai kali ini akan kami buktikan bahwa kami bisa diharapkan untuk menjadi sang penguasa di jagat raya ini. Tentunya bersama Pangeran Betes Tak Marifot. Perjalanan hidup penuh dengan liku-liku itu sudah hal yang biasa. Namun yang sangat menyakitkan seringkali dan sekian lamanya kami hidup dalam sangkar emas. Namun di dalamnya penuh dengan penghinaan ketika terlepas tercipta suasana yang sangat indah di atas panggung indah Family bersama pendukung didukung oleh sound system AMG Maina Jinggo. Hidup adalah perjalanan dan penuh perjuangan. Aku akan tetap bekerja keras tak peduli dengan keadaan cuaca hujan atau panas, karena ada hinaan pedas yang harus dibayar lunas, omongan dari mulut orang-orang yang tidak berkelas. Dan aku yakin dengan aku bekerja keras, insya Allah aku bisa membuat hidupku yang lebih pantas. Karena atas dukungan para mitra, kami ucapkan selamat
jalan tak suruh ayo slow ataupun dikiat lama ataupun singkat jika hati mendapat ilmu terikat suatu saat akan duduk dalam akar jika istiharaku tidak menemukan namamu biarlah tahajudku yang mentok dirimu ya mas laiman oh, oh la 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 Alhamdulillah. Ibu tuh saat sama ikan juga nih. Alhamdulillah ampun tanduk di karaton juruan lauk minagah karaton pinak jigo jika itu simulje raja sehari jika itu bapak kades juruan lauk simulje bapak galibun Ahmad San Haji minagah juga jika itu ibu tuh saat sama ikan sampur atau pada pencung selendang kesugihan pasrah akide mesti kana juruan lao truk Pama hijau buat nabo dari marah pama dan gaula songaso ning ya lembon ya ngote dung tak kerjat apa napa mak sita kerjet je amin peratina kok pama
Ratin Damarwulan. Iya, kan abit tak polong ben sengkok paman. Cakna sengkok mimpena sengkok sanggung kuon. Kare esare Ratina kabona kasor paman tadok marah paman. Aduh bon Ratin esare kabona kasor ki sobung jering beni duit beni pesen. Esare bona bontal tadok. Kita kira bodoh coba sari ning kamar situng aja. Kok enggak Ratina kang kok ya. Insyaallah tak kira. Abit tak along bolong kok ben Ratina paman. Kerong rasana tadok pending. Tinggal tos Kang antos Mas. Ah, Kang Mas, panikahan Raji Evan Junan Telum Kang Mas Haji Eka Posang panjenengan saya harapan ya le. Tiajeng lah setia. Longsak langsing jadi akar Ratin. Emot jeng sobung ki alalana ki enjeng. Eka Posang siang benar malam Kang Mas gila mun tak ningali salerana sayang terona selong polong Juk enggak gune kacung antos jeng. engak kaparom roma sayang rasa keringking ten kaula kasoko-soko pangeran seneji Tak usah kali lo jeng. Kang Mas Damarwulan, Ratin Damarwulan ki abur 4 kali bunuh Esaria Kang Mas Esaria katampo ate sekro Kang Mas abit tak along polong Kang Mas dan kaula kerong taduk pada Eka Posang lantaran ingat padeng karo benang ring genteng laki kaula abit tak along bolong Kang Mas paman go bokna bodo dimaro paman Ajeng, kaula kan pun matur Ratin salaki alalana bun Pak kalibun Mang Riyadi. bokna tahu paman Anapa? kok sampai celurut ya Mangkana cuk locak loceng takaran galber ka aku temor. lupuk ke senaro paman Pak gelu to dus deki dukane sering Ratin. Eka Posang siang ben malam Marale one ele Mas jono wugo keliuk resana sayang goruna sia. bila ingat bekto polo ngiring bola Kang Mas Duh beri menoreng Manis kosak. semacik manis Kang Mas keringking kasoko
ser kapang hubungan. Emot jeng, emot Raden Pegun ene ser kapanjenengan. Duh kok beria kok. Mak begiya Mas kenya mak begiya Para busan taranyonya satel kok renggen tengah daunan nyemplung. Yo agoyang ayo agoyang yo agoyang ning idama idang gendeng Saya bu ring satunya kang wes tak nyamuk panjenengan seton Mak beria orang kosan Pangeran Julun tak nyapok panjenengan setong Saya bu ring satunya tak nyamuk panjenengan seton laki kaula panjenengan seton. emot jeng emot mari nelpon kagaula pon Raden. Iya Aku telan keringking apa cet napa ka dukun pangkil leka aduh tante nareng gendeng anim berang sehingga tempat sama kali Mariadi pon beningan sayang dutan dana pon endek patot mak laju reng posang tak oning kasihku tak oning kamalo cek kenikah metuana beda ilau laroa duh kok beri apolonge kang mas apolonge sehingga tepat kamang kata kali Mariadi ring gendeng ATC kerong ka empuk aduh sareng ireng sareng abering apa kali pun Mariadi aduh ireng Ramayana setak rodero suti rolis eka posan lantaran engak kang mas engak bektone long polong bila engak betolong polong eka posan lantaran engak bektona erong-rong pangeran asaloji bektona erong-rong aduh macet konek elek emot pon biar emot mata enga atre kutem magun kali pun kacamata tak iya tinggal deki patenang geruha bodoh tak kita beri nama kudeki bun pak kali bun emang Riyadi juga kong langkong wah coba entare masih imam entare masih imam kone edo enna wah nyonya na bude deteng lah binangkah si sataritan asargan bapak kalibun san haji juga ibu kalibun dento mede jejer sanoto gini kok si posang gini kok pon amiangan jak nageringgingan jak bude suruh ape cat kadukon tanggal kong langkong gi benakah jika dito cerita se satrosipun kong langkong cerita i kan degen kak dinto saus sang posangan
seterusipun bedi betah mariksani areng sareng Ereng aduh ereng duk male ajalan ngireng on laon pak kalebuna sanaji eka pekara mulai sapone ben sate rakyat pon alo olo mon ereng imam medek katimor apa ngapa kalebun san hajile kene kong ongka kapangkung ka nyon eti bak kalebun sepo semulnya bak guys asbari aduh ngireng jalan on laut iya le erenga kapangkung tayu sendal bunga bak kalebun sepo semul jam kalebun sanaji nyon eti bak kalebun pangriadi seneng ngasih tade pada duro wale made oge tile imam keneko juken asarana ngampung lebet para sepo juken para anom kok langgong maksudiro menangka guru kaula ring sepo ula sanunto karjana krepina jinggo kayak jigo katuana adiko pak kalebun sanaji la oleh lara apel sudiro kakmat wiwak cukan pada sengkok rako masa bila ya apolong seneng ngasih tade pada sang eko cak katuale keneko sambi alindungi pak kalebun san haji ipurana neko juruan lau apel sudiro tanto nawa bede suliman benak jigo sasarengan adiko pada kompak lah kong langkong sebelum epon kikat dinto acara ekabiti tari tayub tradisional Madura alias Pulau Madura seampun terkenal teiki dika asarengan juga family indah bedi toron maki engkele toron sabab dika mereka juru tembang dari family indah aduh mata alek gula tiga toron entara kapak kalebun juruan lau katuan ale wak mina jinggo arwah imam sesatareta arwah badhe entarele maki jika turun aperengan family indah malam pertama aniko buka ben family indah selaku ben selaku malam tantona itu sakia kong langkong duh maki wo entau kak maki le arapa asarong biru takok kalah saeng kabak galebun tapi jadi biru daun barak cemburu ke ular daun cuk juri olar daun setia taduk ngetek ngitek ngetek se tak ngetek mira mihira ya mira sehati ngono nah ya jadi ya pak galebun mun mulana bede biru nah yang bede mira nah iki ya benbu ibu heeh mak sandek kepir ya apa mulaan aku ya apel diro lok nek tak iyan apel diro Bapak kalibun san haji minangka jika itu juruan lau
Kong langkong ibu kalibun tak katigelen ibu kalibun rara menangka umum epon. Siapa ning gubuk? Kong langkong saya juga beentau si pakunasan dekep. Arah apa? Hari pola pagi jungan kita kena. Bodoh sekorang Ki. Bodoh. Emang bodoh pakai jungan Ki juruan no? Bodoh dan TV. Ya. Lah, Ongku. tak percaya kan. Coba tertahu enggak? Mada ongke adu tolak tiga ongke. Mada diman tolak sastria. Yanto saaniko maetas pangku. Margena minak jinggo akar jasa nonto tuan rumah Pak Kalebun. Lah jadi iolok mon dile orang pengalaman Apa nih? iolok langsung nyanter Ini cereng leka parlo. aroha sanonto bun serena pon kompak pakai jungan dua sinden dua cantik kapon mula ada remah tadi kok jadi remah mek cacai bun Tak tahu catore kali pun nang Joano kabon berapa? jadi ya tak berjajo Mak rempek kene. arbek mater ya arbek tina laju beri pebiasa paksana ibu Iya. enjok bener bek apa kong langkong minangkah iki Kak Dinto Bapak Kalibun san haji asrengan ibu Kalibun saya juga sisa paretan Mas Imam tak ketigelen pacerna ajukan asrengan juru tembang dewe Apa Dewi? juru tembang TV Bibi. oh Mana tahu? apa lek Tore Mas. Scorpion minta ke ibu-ibu njana. dak nah Mantare babi teu men lakuna monta awas entar. bebeuna mah anakuna waria Ngolakuna antara kaki iya. Jo, Allah nih sterle. Mudi nak bengkok. Mana tahu? Arapa? Lakuna beri sedari coba munawela. Sa, si, mak tahu. Bu, andre kuping siaran bu na. Jarang sedari coba anak nangkau. Oh iya. Oh, berarti si dari Parobolinggo. Pro. Iya pro ya. Cak nangkok Parobo. Duh bu Kalebun. Duh emak. Lu rahasia. Minta Ibu maaf. kita mare pak kendongan apa pak ya. Minta situng jak si mak terogi ya ben kasih biru ben tak kalam biru deh iya Ya, Tolak. toro abi. Ngiring, Mbak. batoro ka siapa bu Toroan apa belin? sia jejeri ya kok langkong maksudnya berem Mbak iya, toroan apa belin? Mi tak tahu di muka atas itu longan. jadi kutu buka kia apa Cena. iya kabel Tadi monta buka duka luara udah. iya kabel kok boleh batu merejo gua boleh dia kok enggak bolong ben suhdir ya dia minta situng tak tung ya tak tung nah Foto mama na inong suruh papa daun sebu ibu. sataretan daya lek waduh tuh waduh pasrana cek ring lanya mana taretan akar jawa menangkah satu kaligus juga ki abos ason menak jinggo bapak galibun san haji juruan lao kabel engkau bede batu merejo gua engkau bede dia Baru minta lagi ya pak? iya lah kalangkong ki paes las Sesambian sobung. dari ganti anak sih lebih rajo Biar laku nama terima keluar lagi ya. Etaki ya yang ngambil proposal satu malam. di najak jajakan dia lingana bener itu dia bersama Ramayana Fabili Indah ayah talu lo mampa epon mari Ayah talu, so. ben mari lah kolekna lo Itu kelihatan angka. potong kayak gini tak pun supi kita beri
ki Pak bobol. Kalebun Ahmad San Saya juga Kalebun Ibu Kalebun Rawiya kok sanuntole kelar akarje kelar akarje persatuan naidah mina jinggo Siye Bina Jinggo persatuan bersama sound system Bina Jinggo Semol jale Pak Kalebun Ahmad San Hadi Nape boleh cukan Bu Kalebun Rawiya Cernak jalan di TV Senontoniko nekani jangti Kok bosan ngabas lepelele senontopon pada pada serati Semolja Pak Kalebun Ahmad San Haji Juruan Lau Kahajat Madetan sesepala Pak Haji Umar Wak selitang gua tantona siap beda elapeng Tila meski selendang wasiat kene kok ponyeren pertama Kak Saleh sesepo putra jurla bila imam ayana inong sataretan wenmu Kalebun semulje Kak Saleh meski selendang wasiat juga nah bila binatang sariani mamana inong le Wakus meski selendang Abita sebutan sing wasiat Kak Saleh Allah. ane kok pon pada ngirem ngirem Aneko Uya duduk rumah boleh Kita remong Sataja para kewajiban Jadi di masih Tong langtong Juken sataja rakyat Juruan lau Ani kok pada ongke Pada ongke Saya ngirim dari Bandung Saya ngirim dari Bara Oleh tak tabrakan Cak napak mesrono Oleh tak tabrakan benturan Nape boleh kok Tatan satek minak jinggo Apel asmawi Juken pada beda Sila sujib no nekok calon karja mari ngirim Nekok natun tahbi pon pada mari kirim Bila nak riban nyanatan mabali tengkang Para satuan nani kok mina
Atik gini kok ati cak Semula jabat kale bune sanaji Aniko tuan rumana Bukale bune rara Aniko le sakarjo tantona pun ngirim di bedian Ruak kaso Abas buah Mesena esolor kong langkong ikut pun pada anong bolong akalam di berdakoning adeko antan tonale pada aku bukai ter Allah Bila masrito esolor mesin esolori Molong abana bulan Aniko calon kerja Serang muda sedari serang pada mestri tolos alos kene kok juga ngerem esolor Ayana mestri toy ino para pada pekerja mamana ino bulan beluk Sanunto pada Apollo Pada Apollo tanggal 16 bulan beluk kene kok Mas Rito kerja tanto nasanunto penompangi tengkah ter Alimaki bila makale bule Bapak Ahmad Sam Haji Darson persatuan namina jingga Duh aneko datang darsong besena esolor apolong neko laban bulan apolong laban bulan entana bulan nikok tak lambu jamak kau letap
Mele-mele kok pon pada benar Ane kok pon pada ongkekapi Nan kekini kok pon pada estong Roa Asnawi putra metropolitan Yang bersama Asnawi putra metropolitan bukan Mas dari tak ketinggalan Hong Langgong wah Gede Mansuro Sahrawan jago jalan juga tak ketinggalan Sahrawan Jengkal saumur tengok dari bunga family ada beda jangan lari salam tulen sanjaya Aniko kak salamun serang muda roa tolin bunga famili
Sel biro juga tak ketinggalan minangkah penyerang Minang Jigo Asnawi Putra Metropolitan juga pada tak toron Seri Putra Jurlah Sahrawan jago jalan Hari Cahaya Family katinggalan ruak masteri pada ngerem merhayo si kok rako adek kok pon pada beda hore apel mati marhayo kocak kalibun anong neko suti jangan apel tiro ke neko kalibun anong nape pole neko suri kocak ayo naraden ruak marhayo nape Amli juga tak ketinggalan kalau karjo tahun depan Nape
luar biasa. Idolika ibu tuh serta makin juga pembukaan alias pertama tadi iki kadito setuju para lebele juga iki kadito setuju mager sari juga sami-sami abungai menar muga tor menarman dari tetian namai amal ibadah epon amin Allahumma amin. Lain tuan rumah badannya sih pertama etapet laju beremagung ya roh rasa nami do Pak mi anjak di sini. Duh Pak mon saya bukung tapi ya. Lah heboh. Iya cek lah. Tarjana kalemun. Motor sakalangkong tolak juga nih menang kasih ampun juga. Moka hari malam si pertama tadi. Aduh matanya repole reka lempo mata je kaje Sofi cantik setak baik berdika noroa mata kalabeng mata jalan mata sare ngariakan tanah buru pak kane pun mata jelendungan kak suro seeko cak pangeran beter duroa Asaria modanya ria gendena burung halalala modanya ria gendena burung kaasurodu rengeseyondo Kong langkong ji menegah iki kadito. Tak ketigelen saya juga sampur atau benda pencung Maria ben nyuk rakan aja dia buri lah dua jera pasik tong arte epon belahin deki gede ngomong pola nala tolak dadi oreng betul nggak sekali pak tak nyapa belega ngalak telok ngocol telok mata kengak iki coba pada melas lambe Kong langkong benegah jika itu haing merah juga melawan bulaan juga tak ketigalen apa sok kore teh ya lek ya iya beda rumah benda ibu-ibu nah baik bagi koni cek kali pun memang riadi sambil tak ibu ki orang gue si cinta roh tak ibu ki sanajan sekece mada tandinge gelu sekece dek rumah mak ngecen je harap pun kali pun emang konang dong ibu mon aniko pak kalebon aing marah suruh gede kok ben pak kalebun duki semor je pak kalebun sergeng pada bodoh napi boleh wak pak kalebon serkan tak katikelan pak kalebon tengit
kalebun telok kene kok pon epa cecer ben Pak kalebun duki Pak kalebun Asnawi Pak kalebun Mangriyadi jukan kene kok pon acer cecer kalebun telok pasetong ereng angireng dungan on laon pananggul iman tila kalebun tengeten Mangriyadi wak serkang jukan pas tuki ereng gilek ka atasnya dupangis tona bungana tadok pado aduh ereng kapangku semulya Pak kalebun tengeten acucer le sanontomon eke junge mon eke junge neka semulaja lah gending cara gediko Pak kalebun Asnawi Kak Suro Mila Pak kalebun Asnawi semulya Pak kalebun aing merang Pak kalebun aing merang tak kadikalan Pak kalebun juki ani kopon pada longpolong Suro. adek kok dukile sedari serken tila Mangriyadi tengeten nekok bon aing berak Asnawi lah Bana buru sacana gandengan mon kok Pak kalebun berema cak nale tak cokop iko masih tak cukup cak iya kan cak nangkok benenge tengah apa kun cokop cara ngekoni anak abu ibu tak endo iya di nama toron boleh cokop atau sana kau nekuk sosok nih kak siap cok jeria mono iketan negara situng nih kak kau nekuk sosok kak Suro halo ika sanggu tak sepak paraten sepak kalebun Asnawi ibitong mongkor wesen aja minta atau sana apa tahu kebun kong langkong tore bapolong tos saya keten nih ju ruang aneh kak ah oh tore entan terus tos saya keten tepat nih ju le tepat adekku Ah, iya, sediri Pak Pak Polong kalebun pada bayi. Asnawi Katelo, Pak kalebun katelo lah. duki bang saya bang tepak lagi dah ya lek mula bang saya bang cuk sompet cuk lompet ka beun ka andik na bok na reng kadua saya beri andik nang kok kun katibi cara jeri ya saya Sofi kadua saya beri engkok katibi nggak jeri ya suruh siapa coba kalebun dari panyetong aduh lah kong langkong ikel turun Om Roma juga ki dari family indah saya juga lah ben maki Sabu. lah yuk turun ikel turun Babitin maki lah. pada di sepuru lah cu Di pada dua. di sepuru benak Lumayan. kon benak kondengi becewek-cewek jadi boleh akondeng juga ki benangkah Bapak kalebun aing merah tak ketinggalan Pak kalebun tengeten ki haserengan Pak kalebun sergeng telok kalebun pasitong asabab deka debu epon abu nga ana keng sayang si Pak kalebun Mangriyadi nyetong ka si tak pai eber sengkok pun rengkat seorang di nama kalebun mah sengkok yang kedua iyo alhamdulillah benar salaman minta WC maksudnya ya kok cuk yari lah gede kok beun tak salaman na beun yo mana salaman Allah jentar katangan ah panggun ya marah mun letak beri nyong nyong Begeluk-geluk. jering nyong 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 lah dah dia boleh Hah? Apa anda terus? buka
Nero askes sekalipun nala. Cuk dari jeri ya. Nyong gering dong buka kado dulu. Jadi ya, ayat talu kan yang kata delek kolek naik pabutong. Papanda Ngalagi kapak. mak penter weh. Duh aniko le patolos mo na barenga Pak Kalebun. Mak kok ngake sampean. Kadua Tapi kok lu yang Saya gak tahu. Semul Pak Kalebun teh ngitan Semul Pak Kalebun mamang readile Pak Kalebun mamang readi seratin Semul Pak Kalebun tengiten Tila mama kriya di kantona Kene kok tengiten kanong kuat Kalebun asnawi ay merah Pada bedetuk Boleh Pak Kalebun asnawi Semul Pak Kalebun aing murah Udah sido disergang Nong ini kok topon pada apolong Maksudiro Pak Kalebun sergang aniko pon pada beda Maksudiro niko nyerem cukan saini Nape boleh apel asmawi keniko pon nyerem Lah, beun gere beun sing ngalak dari Pak Kalebun mang. Marke cungi juga. Dusemol aja Pak Kalebun mangria di ani kok polong bana bulan Pak Kalebun cuki Pak Kalebun asnawi reng mulaja sanonto pada amulung seneng Pak Kalebun sanoji Nah, binatun pada Pak bodoh. Kalebun asnawi Pak Kalebun san haji cek toron dek kok Pak Kalebun beri. Napa pala Pak Kalebun mamang riadi Aras satu tentona rasa semuja Wirto gede kok pada gere. Asnawi putra metropolitan. Semul Pak Kalebun mamang riadi Wak sahrawan. Sedari jagu jalan kene kok siakar joko. Mada tengah cahaya famili katoprak matura sahrawan. Tolin Sanjaya. Nikok tolen Sudi Kalebun goda. bunga lima Neko Wirto pada ngirim tak turun. Wirto sekarang Pak Kalebun kau lepang istana Sujito juga tak ketinggalan. Pak Kalebun asnawi Sederi poncuk keniko Wong langkong bederianto Sujipto tak ketinggalan Adeko pon pada beda Helia Niko semul aja
juga Bang Lengkong saudara Hartono. Itu dia bersama Hartono juga Bang Lengkong pada tak turun Nyonya Helia asrekan juga Opos.
motor sakalangkong Pak Kalebun Mang Riyadi minangka tegeten kalungkun ipon kong langkong tak katigalan Pak Kalebun as kawi aing merah saya juga Pak Kalebun duki serkeng sakalangkong juga ki kesetujana si ampun abungai juga di karja ipon Pak Kalebun san haji curuan lau aduh mate ale ida tiga toron noro a ikan noro a Rumah kula terong ngalah pao Iya, Le. karanteng rumah kula terong kerong kalah kena goreng ane kok made entare kok le tak katigelen entare man cemade entare kendil entarase banyak pesena mon arwaka lagu bisa menunggu kare esto pada bulan kamu Doma jadi bahan iya lah duh betieun na entar kakatua si dari boncuk ya dari tengeten ya ruah kong langkong hi tak ketigelen rampet ben kentong atale dari labeng bener so nyaman baca cer ya kentong se lagu si laju ya le gentong singa gentong lah le gentong jadi kok minangka tak tali saudara hingga dito Hartono gula atina benita esto saking tak kuat mikir saben betul tak kebaya poro nangis semalolo malolo tak kebaya poro tak nangis semalolo ate bule pon leso pas saking malolo ate bule pon leso pas ro malolo bule atina Atina. benita esto Salalalala. saking tak kuat mikir saben Tangan kau Pak Kalebun beri Menakah Nyonya Helia Heka dito asargan Mas Hartono Dari luhur Wah Pak Kalebun Pak Riyadi juga di Menakah Sakalangkong ingat kentong tapi Mira jinggo setong tapi rasa mati Air tak buate semikir cukup isaki terus tak tunggu lanjut
Rila lupa kapangkung jere benih heje karjena Pak galipun san heje malam senonto margana malam pertama Hartono leben Helia dari sorbejo gelo gede kau datang benih dek remah ngestuaki dek Pak Galibun Surong. halo Kabelo kabagian tanda-tanda sinden-sinden. beremah Cok bate aku punya masalah mana Pak viral ben Pak Hartono. benih aku masalah jeria Jadi anggota wartawan. benih masalah jeria Beremah. jeria si kocak menghibur wartawan Iya. Asa are ya. macam-macam ben Tak usah besek ini si raja enggak. Molen gelek rajaan. oh Sambung boleh nih kawan. benangka iki gak dito Mas Hartono di paringi juga nggih sekalang kong marmoga paringan asra berkat juga nggih paringan gente sekalang kong raja amin Allahumma amin bersama Nyonya Helia tuh tangan di salametin berung ja cek yang berung sang kesan lagi jadi ya Mbak na tahu amunyi na. Maire kan tak tahu amunyi dek rumah Barang mama itu kopi na. Tahu amunyi na. jadi kita balik buat jajak bocor Iya mah yuk. macem-macem bu Pola situng na. Area lain ra. mun jeri ya benih tak balik kiri ya Area napa aramak napa. Apaan lain? enggak beluluk lah Coba namun ningku dari atas melolo. iya cok lopuk Mun suruh jarok norok. Sambian na kok senang ngalian ya keker. sibuk celup pagi ya Jadi apa? Parabon jadi jok dorong temui setanang rajeri ya lompet di dalam Mak lah cuy kusek mbak nasu. kurang beri ya wagi Rumaan. kemapin juga mari betul lah Jadi estetis suwi dalam gian. coba tongon-tongan neng senengan Mas Hartono sareng Nyonya Helia neng esor beja keneng gebei kenang-kenangan anyanyi coba lo setong ya kata eding ngaki jo eding ngaki coba andre kurang kembung diri Kalau banyak. lo kalau banyak Harapan kala sakodi. boyo kalau banyak kasih ide Iya menjadi ada bak menjadi. Ida kok Ido. boyo kalau Apaan sih kalau punya? Ida aja namso jadi aja naring bikin namso. Andi nang kok menang banyak. seida menang banyak kasih konjelek Menang tongkeng jadi. Iyo, menang deh. Jadi buat setanang tadi. Amunyi lagi deh. Ramayana. Hartono, Nyonya Helia. Pada bentar secara
Kisah hati nyiksa minak jinggo
Yuk motor sekelangkong juga kong lengkong sewalje saudara Hartono juga tak ketinggalan nyonya Helia juga sekelangkong juga ki Insyaallah kong lengkong ki nikah salah starina nikahnya ka Surabaya mun kentunya setetipan jadi hadiah daunnya. Hah? Oleh hadiah wajar. Bani oleh hadiah ngalak TV deso. Ungal. Kong langkong binaka jika itu iya marabuan kia oleh tak terima si coklat iya marah. Saya juga saudara Darsono binaka jika itu singuasai sampur atau benar pencung ibek tosat semakin bedi ong kedek ke atas panggung asarengan Ramayana juga mina jinggo ke atas panggung Indah Family kong langkong nyonya Asnatun egele Panawani ser entare lu nyonya na Panawani sernya nyonya Asnatun kemai talangkong nyonya Asnatun wah boleh di lapang. Ya lapang mis. Kuat rasana ate bila enggak dekat jika siang pada malam dipikiri delum hati sokong acet rasani serta tantungan siang pada malam nyonya Asnatun juga di Minangka nyonya Darsono antos le dia jok tak santak le pasan tak oleh legas napak raga jok rangko antos le dia bor ngayuka Apa nak dia bergini? ikni panisa setade tampuna ketian anak geri ajak nasam surau lah tapeng sor kak saleh rasa tapeng sor asele oleh itu dia bersama Darsono Minangka nyonya Asnatun juga tak ketinggalan gitu
Bekto saat semakin juga bedi paringa kebungaan lebet tari tayu tradisi Pulau Madura di kediaman Bapak Gadis Duan Lau alias Pak Galibun Sanheji. Kolekong family indah minangka giga dito ay turun juga niko mon perak de dua jangan sidersono kurang iwah. Kong langkong ay gelutoron dumat de toron ane retin tola ali maki toron ale tiga toron majerna adar sono nyonya asnaton Walang keke minclok ning tembok jeriana gua ngabur maning minclok ning pari semak ojo semak ngenyi karo wong wedok Jauh tak jauh. setengah mati dumat jele yang tos lebet walang keke walang walang kek nyal keke tantona acung rocung setong dua telok empat lima enam duh mak banyak jangan si Hartono jangan si siapa si Darsono kong langkong saudara Darsono minangka si ampon wasai sampur utamanya pencung asarkan jodoh sana tunjukkan kita ketigalen bekto saat samangken de remak wali kecung kan entos lu hah entos lek ben ngeding jan nyon setana tun nantos korbian lek golek anak hiri gua aro dekik mun senyol tol buduannya mah oh rekor bian dia korbian dari dia dina kalorongan hari Senin polong-polong agak beli semen lekas semari lekas songke setengah badan gion lah jidat lagi ribung lah si Tersono tak langkong bun saya nonton niko benih rampok niko beda perkosaan PC niko ada tak tuli ja apa dia sorongan geluh jangan adil tapi PC-nya mana Tersono juga muntak keng lah adil mun Tersono tak belong ku kakek nak curug lah roa makasih si Aci roa adil bijaksana artinya si ngone iya mak kok sene togui nah benih dok rom ya saksi no Nyonya Asnatun minangka saudara Tersono Niko Darsono le Darsono awakel bulan Kak Saleh gede kok saya mangki Nape boleh nyonya Asnaton ben bula Darsono Nyonya Asnatun beda epangku Napala nama tak sarong kangale sarong bagus Darsono orang ngabasra Tase nama pun esolor Le Pese nama oh juga perlu boleh sampai ke Niko dengan Kak Saleh sesepuh dari putra Jurlang Amer Barokah Hilo Saleh apa sape sesepuh dari putra Jurul Amer Barokah Kak Darsono la penumpang
pasrah seeko cakle nyonya Darsono Cagana-cana pada ngirim Pak Kalebun Bu Kalebun tantona bunga Kila nyonya Asnatun bede pangkung kene kok masih pencung Bu Kalebun tak ketinggalan Tantona pada ngirim nyonya Eliele nyonya na Hartono bila Anik kok tretan Darsono maturon bule dengan bentik katola ya oleh nyonya Asnatun Mas Darsono langkang dak nyonya Asnatun Pak Kalebun akan haji tidak Imam Ayana Ina adek kok pesena pon mare solor semisnawi gagal gelu pesena pon isolor Darsono pon isolor apel diro pon pade Ido Mon aniko kedan Sono Kaswantono bolong bana bula Bolong bana bula lu anik kok apel sudirong nape boleh nih kok suliman nih kok pada ngirim Bokale bunarara Rosik Marengirim Mamana ino bila Imam Ayana Inong bila nyonya Sariani tentona mana Inong Rasidi Arasa angku teka akar coba kali bunasan haji Labalana aku mul kapi Joki muda minah jinggo Wancukana pada ongka Tretan Darsono le ngocak arasa markena pun eke cumi Arasa Darsono nyonya Asnatun Aniko Kak Saleh Imam juga pada ngirim lebih Sawi Putra Jurlah lena niko pun pada ngirim nape boleh niko tretan mesnawi niko Imam Ayana Inong le kak saleta
motor sakelekong juga kong langkong darsono nyonya asnatun juga di menengka giga dinto ya deun saking bingking si malam pertama Ibu Kapolri juga apel tiro di kadon toki ait ya aku tuh nikuan ben bu apel Rinto tika mam, hah? Bupak tak apa pun, ada remah. Lah, seida tak kok apa saban buka lebu. Bandingan aku awal dia dia. Tak kok apa saban buka lebun markeun laku ada remah. Kong lakong nika. Bu apel Husri, kamah bu apel Husri. Jerua. Yuk bodoh Berikan pocong apa kalam pivote. Bu apel Husri juga bilang ke apa apel nikah bodoh kanjo. Nyawana korbian kia re. Kasokan nah. Boh, iya ria saya kewajiban lu Kak Tayyib. Mustiana. Pas Rahwini. Absen kapti Nini, kemarin. Ali, Kurotul Aini. Iya. Bermain entarana apa tuh situ? Ijak na jadi yang bodi buat nakapti. Enggak, mare korbian pas langsung tantang. Cak na si apel di romon semak goreng men-menan apa iya capo apa iya. Tak kira puintare jadi cudogi jadi Maksud teman nih mana cabuk syuting mun kun sapuluan kan tak pate lebur syutingan. selebur berempah beri. Ya coba lecir dari saya ket beri ya. 100. Sapolo jero kacamata iya. Nah iya. Tak lebur tak sabor. Saya juga kong langkong ki. Saudara Tayyib juga lunas sirak lah. Beda korpian lagi ya kan. Alhamdulillah. Temor di emak korbina. Beda jerua. Jadi ada dua lah. Cukup tuh ya. Nyon amit Paleman Pak Kalibun sana aja Kasalaan kendal nyon sapura Bukale bunarara Maca amit semuli. Wak Kak Tayyib juga namu sayana Markalaku nale dikata abelia boleh. juga Rawini nini Ali juga Aini Marko ekon tiang sedari jobeng idang. juga Amita kasih sepuh kesalahan kendalanya ono sapura Ciku merah
Pak Kalebun Ahmad San Haji Cuken Bu Kalebun Rawia Anyo ona pandu anak serati kerja nale Pak Kalebun San Haji Ida doa akile terjaja seratin doa aki tersalamat Ida kong langkong dek sate jo para lopol tantaretan jabuna Pak Kalebun jukan mu Kalebun lepolo anyo ona tantaretan paleresaki lepolo kong langkong dek sate jejakan ca akrop minak jinggong nanjen leso cakan ca tore pada jokajeng jokajeng karjona Pak Kalebun paleresaki tantaretan Nyoon amit palemana Pak Kalebun San Haji cuken Bu Kalebun rara Amit ketika mulia le tak nawak Kalebun San Haji ne kok ireng Nape boleh cuken ruaka imam Mbak Sania kong langkong le dekat Imam Sahrawi Ali Nape boleh Kak Suro Kak Ali cuken Pak Aini Pak Apel Diro saya juga dekretan Sahrawi Nyoon amit palemana Jagan Java milih indah Nape boleh wa ida kendel Kak Suro cek kata ye kong langkong nyonya Mosayana Tilerah wini nyonya nini Ali juga nyonya Kurotul Aini nyon etik kaula kaula palemana mak palemana Pak Kalebun
ambek korang kaula cukup pangaoningan atas pen-penan pemilih indah sapora ipun sapora ipun Pak Kalebu Mayu kareget tebok nang idang Sanajan goreng elong polong Pak Kalibun sanaji Dinajan korang yo kajo deh pangis tona ka kendel cek Seraka yo bawa Pak Kalebu Pajat berak le tiga apa saat Jamanya bunga panduan lagu naka lagu malam terlancaran Sengak tu anak buat jok bapak kau le Bila imam pencarian ayana inong mamana inong roa ali terta apa tolak tak kira boleh pangis nona najan ucauan bukale bunarara Bapak jok mau bapak istana bukan lebun saabita along polong terta doa tapi sana kendel bana mina jinggo terta doa tapi sana apel sudiro Mun selain Pak Kalebun Nika amit palemana Sekaula istirahat Epu Kalebun rara Warga lagu nama lagi apa dia boleh kakak Iya nih Mereka bulan aku nak belia boleh Nyoon sampung doa aki Pamili indah Are laku nak laku malam Tertetap lancar jojo tak mangki alangan nape Sanuntung malam pertama Satu jana pun pada saya Tersampai akak bingkang tak mangki alangan apa Apel diro Tertap-tap palancar cucu sana Kan engki imam Tayyib Sakalangkong Tayyib Sakalangkong Ali Sahrawi bula ketika Semalam pertama tetap Tayyib Sahrawi laban Ali Sakalangkong bula ketika
tiga itu para bapak ibu sepo anum sebutin kau le awal jek sikut iba malam pertama buka asringan kerawitan family indah bersama sound system minat Cigo asringan video syuting Ramayana di atas panggung Indah Family Pangeran Betes setak baik eber ida kendil asringan ning Sofi juga anyo ona eti keangkui Paleman juga ari lagu Pangeran Betes menerbuka tak menghiang alangan rintangan pan-ponapan Beti abri boleh sabakar cepon Bapak Galibun San Haji 2 hari 2 malam Ibetul sebagian dari serancah family indah Kong langkong ida kendil se tak paeber Neng Sofi sidang cilik anyo ona pamit kaangkui Paleman Yahiri kalaban kata sayang beribu-ribu sayang betul ampun cukup malam Pramilah dari kepada selamat